Волгаш Алексей дасай тузибе лавкаран духса урамба чипчибер буны. Шынинге візен канышлыхне татма пулдараста жутламанда. Анжақ унба куча-кучан тіл булсан, шывар гарза да бақсадыман, парынза да иртмень. Энтузиастсен ураменші першурт балконе шунныне курсан, тюрех сүндерме васканы. Алексей Быков икемеш худа аллине суранлатса хабарны ерзем, патырлыха халласалартны палык пек халеде гурынашы. Хабарма пуле, анжақ вуда мінбе сүндерес. Онын юлдашы дасай машинырах барны пластик сабытсен батне чуп. Візіне Алексее ывыда баны. Шапла игедус вучулыма алхасма паман. Бұғытра сүндерне. Решетка дыры хабар загарым шүле. Шунаган, самый вылырах шунаган полясины не демели. Аяла шемерзе прахрым харасы берге жұтламан. Пужара вовремя тушит тумазан. Она кайран чарма евыр. Үрі утпуласы тихаран паллы-тезе ағалден каламаш чываш. Алексей Быков электрохенже журалза юсне. Мінячаран ашше вучулумба кірежеген пулныне курза жеденне. Херретесле машина ана уйрыма хелертне. Шыба пужар хурален ішчене пулма пюрмен пулинде, шинна пулушастеген ындылу чунра яланах кужаланны. Амыргенде болман. Хере ачысембе ужылма кайнан. Шүлден дагам балкон жіне, егішіне рахнымен чылым. Уқтардура Алексей ятлы жин жағында бұрнаған аялты көдесі жағында бұрнаған жин. Емрен құрамазы екінші тажағы барма бұлдарына, шабықара сүндерме бұлдарына, тада оны тебір аржин болышына. Кэших Алексей Патне чрезвычайлылары туру министерствен награды ищетмелле. Немренде пызык награды вара, агаль шинзем тавдуни. Республика Кларымвалли, Олег Прокопьев, тада Игорь Зверев.